Usa lang si Cathy Melgo sa mga valedictorians nga wala na bayri sa niaging administrasyon sa gisaad nga monthly allowance sa mga valedictorians o salutatorian scholarship program sa Cebu Provincial Government. Sa bagong liderato ni People's Governor Pamela Pambaric IV, hinay-hinay nga giatiman ang mga backlog sa niaging administrasyon. Apil na kini ang pagpamayad sa mga wala pa nabayran sa monthly allowance sa mga valedictorians. Si Cathy Melgo ang valedictorian sa high school gikan sa lungsod sa Bourbon ug karon usa na ka magtutudlo sa Bourbon National High School. Dako iyang pasalamat ni Governor Pambaric IV kay gihatag yun nila ang ilang mga allowance nga wala nahatag kaniadto. Hello everyone, I'm Cathy Melgo. I actually graduated at Cebu Technological University Danao campus. Currently, I am working as teacher 1 at Bourbon National High School. In behalf of the batch 2015 VSP Valedictorian Scholarship Program scholars, we would like to extend our heartfelt gratitude to all the people behind this program, to the Peso Capital Cebu, and of course to our People's Governor Pambaric IV for finally listening to this long overdue request from scholars. And I'm very much thankful because of this scholarship I was able to actually graduate and pursue my professional development. Thank you so much. I wish all of you well, and I hope and pray for your success in life. No, it's never easy. Life is never easy, but it's how you look at things. Ako bitaw dili man malalim ako ang kahimtang karon. Pero what really gives me inspiration are the people and all of you here, for you to come here and show us that I don't think you're here for the money. You're here because you want to show support to the provincial government, and you want to show support to me and to all of us here in the province of Cebu. And on that note, daghan kaayong salamat kaninyong tanan. Daghan sa mga valedictorians nga wala na nagdahom nga makuha pa nila ang gisaad nga monthly allowance sa scholarship program sa Cebu tungod kay 2020 pa sila wala nahatagi sa maong allowances. I would like to thank you first and foremost ni Governor Pam, and behind ana kay napud si Ma'am Josephine nga siya gud bisag retired na siya, kay siya gud ang nag-support sa mga para lang ma-process or mapadagan ni ang mga papers sa mga allowance, og behind that is si Sir Baric IV pod og sa ubang mga tao nga nitabang sa mua og sa papeles nga ipadagan para lang yun ma-approve. And above all kay si Governor Pam yun, kay wala siya duha-duha nga pagtabang sa mua. Teaching for 6 years and 2 months already, and all I can say, I am very grateful for to be able to witness in this kind of sa kaning activity we're in. We're given already the justice that we're waiting for. So with this, I just want to say thank you to Governor Pam for everything. So happy kayo po na nakagrab ko sa opportunity sa kanina scholarship sa province of Cebu. And also, thank you kayo kay GovPam for listening for the request sa amuang mga scholarship na dugay-dugay jud nahatag among ang allowances. Ako si Yani Almonia sa bagong liderato, manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Cebu.